mayikhethe inkosi yasePhame. Nami ngiyabonga uNkulunkulu ngoba bekuyisifiso sami ukuthi ngiye noma kuliphi ithempeli bengihlale phansi ngilalele kuba ngishumayela manje nami ngilalele ngihlezi phansi khuluma ngendaba kaNkulunkulu wasePhame. Engithemba ukuthi bonke abantu njengoba beze ngoba bebizwe uShembe. Akukho lumemo obeluphuma lumema abantu ukuthi mabeze esontweni noma phalangansimbi kodwa isimbi ikhale ngaphakathi enhliziyweni yakho ukuthi wazi ukuthi lamhlanje isabatha likaNkulunkulu ongcwele owuShembe. Sibazi abanye uNkulunkulu ababekhona ngaphambili kodwa lona wakithi eNazaretha ungcwele ngoba yena usifundisile ukuthi kuhla abantu bazilungiselele ukungena osukwini olungcwele lwesabatha. Wase uyageza wahlambuluka. Akubizwa-ke ngokuthi ngosuku lwayizolo ubugeza. Ungageza kusukela kusasa nangomsombuluko nangolwesibili nangolwesithathu ugeze uthi uyageza uthi uyahlambuluka. Kodwa kufika usuku lwangolwesihlanu ugeze ekuseni hamba ube muhle uye emsebenzini noma ezindleleni zakho zonke ozithandayo. Kodwa kothi ntambama ngo-4 ubuye ubusuthi-ke manje uyahlambuluka. Uhlambulukela usuku lwesabatha. Ngakho-ke njengoba silapha silandwe ngezindlela ezehlukene. Bakhona abanye abalandwa abakubo kodwa kule nkulumo nje ekhulunywa uMshumayeli obeqeda ukushumayela ungifundisa-ke okunye ukukhuluma nami engilalele ukuthi ngempela ngizoba kulokho kodwa bese ngiba sendabeni kaShembe. Uyabona indaba kaShembe le eno-100 years manje njengoba enyakeni ophelile besigubha 100 leminyaka kuloya nyaka ka-2010 uShembe afika nobuNazaretha. Noma-ke namhlanje emsakazweni sekukhuluma abanye bathi uShembe nobuNazaretha abangafikanga nobuNazaretha kodwa ubuNazaretha bona benziwa uShembe. Noma babukhona eBhayibhelini uma ufunda lapha incwadi yemibhalo wesihlanu abafundayo eBhayibheli lapho uMose efungisa khona abantu bakwa-Israyeli wakhuluma uShembe ekhuluma noMose. Funda phela incwadi yemibhalo wesihlanu 6 years. uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kuba-Israyeli uthi kubo uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo sobuNazaretha azimisele kuJehova. Ngiyabonga ngifuna nje leyo phase le yafika noShembe
lena yona yafika noShembe yokhuluma sime kuyo ukuthi wena njengoba uzela wena othathe isifungo sobuNazaretha wabhabhadiswa egameni lobuNazaretha bukaShembe. Bonke abantu ababekhona ngesikhathi leso sawoMosi abazange bona bafungiswe ngesifungo sobuNazaretha, kodwa kwaba umyalezo wawusemandulo amnyama ozofika ngalesi sikhathi usofika noShembe. Thabani, thabani, bofikile ubuNazaretha. Lapha emhlabeni nasemsakazweni sebekhuluma ngoJesu waseNazaretha, bebengakhulumi ngaye isona. Phela sikhulela la eSouth Africa besilalela bekungashunyayelwa ngoJesu waseNazaretha, kodwa namhlanje abantu bafuna ukukhuluma ngoJesu waseNazaretha. Thina sikhuluma ngobuNazaretha obuShembe. Noma singaba nazo zonke izinto ezizinkinga ezinamaphutha, kodwa sikhuluma ngoShembe. Ngeke siyeke ukukhuluma ngoShembe nobuNazaretha, ngoba uShembe wafika nomehluko emhlabeni. Kodwa bengithe angizile ukuzoshumayela, useshumayele lobe uvula inkonzo umshumayeli ngilalele manje sengufakazi mina walokho akade kukhuluma ukuthi uShembe uye oyinkosi emhlabeni nasezulwini. Sakufunda phi lokho? Sakufunda ePhakameni. Phela thina sikhulele ePhakameni. Hayi ukuthi mhlawumbe sifikile izolo noma siphendukile. Sibe ngamabhula sakhula sadlule egabeni zonke sikhona. Sithanda uShembe, sithanda inkolo yobuNazaretha. Kuhleke inkolo yobuNazaretha abantu bayithande ngoba yakha imizi, yakha ubuntu, yakha abantu. Mawungesi umuntu kodwa inkolo leyasePhakameni iyakuqhuba ihambe nawe, ihambe nawe. Into lengikhula ngiyibuka, iyahamba nawe kusukela ebuncaneni bakho, ihambe nawe mawufika usumdala, ihamba nawe nje. Kuze kufika lapho ukhathala khona sikubona ukhathaleke manje. Ukhathazwa inkolo yasePhakameni. Lapho uveza khona wonke ulwazi onalo nenhlakanipho izibuyiphele inhlakanipho. Inkolo le yalapha eNazaretha.
ungasuki kuyo. Ubaba umvangela uNcengwa ongasekho wathi maye enkosini ilanga lase lithi ilanga uyabona abafowenu bonke bayahlubuka. Ungahlubuki ngoba mawuhlubuka uzokufa. Bashona bonke abafowabo, abanye badutshulwe, abanye bagula, abanye bafa ngaleyo ndlela abafa ngayo. Kodwa yena uze wahamba esewumvangeli wafika isikhathi sakhe sokuhamba. Kodwa-ke wayebambelele ezwini ayelinikwe inkosi ilanga elalithi ungahlubuki kulobu buNazaretha. Ngoba bakhona abanye abafa kulobu Nazaretha bengasesiwo amaNazaretha, sebehlubukile. Ngani na? Ngoba le nkolo esikuyo ihamba nawe. Kukhona indawo esivela kuyo ebesikuyizona. Lapho ufike wabona khona ukuthi uShembe weza yena yedwa emhlabeni. Abantu basebemlandela, balandela uthando lwasezulwini, abakhethwe nabathandiweyo. Njengoba silaba khona abanye abezile nje ngodumo bengezanga ngokukhethwa. Kukhona abamenyiwe kodwa kukhona abakhethiwe. Abayokubona izulu njengoba ebesho ubaba uMshumayeli abantu bayathanda ukuya ezulwini. Sikeza nika enye insizwe inkonzo laphayana tempelele eMaqhaweni, insizwe ezimbili zabamba inkonzo zizombili. Enye ikhona kodwa yakhuluma ngeqanda, yathi khona iqanda lempangela neqanda lempunku kuyalingana lezi zinto zombili. Kusho insizwa zaseNazaretha zithi iqanda lempangela neqanda lempunku into eyodwa. Abafana babezingela entabeni base bethola iqanda lempangela bangalibulala bafike balifake empunkwini yalifukamela. Mzukwane eqhamiselo lamaqanda loqhamiselwa nalo leli qanda kanye kanye namaqanda empunku bese kukhula impangela. Kodwa ngoba kwakhuluma inkosi ilanga ikhuluma ngenkunku yasezulwini, inyoni yasezulwini eyayifuywe omunye umuntu iphakathi kwemfukuzane. Wafika umuntu wasezulwini wathi wayithathaphi le nyoni, wathi hayi akusiyinyoni, inkunku yami ikhona la phakathi kwenkunku. Wathi kuShembe hayi akusiyinkunku le nyoni, le inyoni yasezulwini. Ubothanda-ke ukuba inyoni yasezulwini, ungabi inkunku yasemhlabeni efuywa noma ubani. Uthi-ke uShembe wathi nomuntu hayi le nyoni yasezulwini, wathi lona le nyoni lena inkunku yami yalapha. Kodwa le nsizwa yathi mayishumayela lapha ethempeleni ngase ngikhumbula leyo ndaba leyo eyayishunyelwa inkosi ilanga. Lase lithi ilanga wathi lo muntu mabebanga nalo muntu kodwa ekuseni makuphuma ilanga ubambe le nkunku yakho nami ngibambe le nkunku engithi inyoni yasezulwini, sibhekisa ilanga zombili bese siyidedela. Le yakho inkunku iyondiza ibuye izile ekhaya, kodwa lena iyondiza ihambe makuwukuthi inyoni yasezulwini. Nina nizinto zezulu, nilandiwe lapho enandwe khona uShembe. Yithi-ke le ndaba kwathi mase kusile ekuseni bayithatha laba bantu, nalo abahamba lenyoni nalo abahamba lenkunku, zabheka ilanga wasetha siyidedele. Base beyidedele zaseyindiza zombili. Yandiza le inkunku yabuya yakhathala yabuya yeza. Kodwa le abebethi inyoni yesu yahamba kokuphela ayizangiphindi kubo. Wayesethi-ke lo ngutshelile ukuthi akusiyinyoni akusiyinkukhu le, inyoni yasezulwini. Manje-ke uthi lo wayeshumayela-ke asingabi
iqanda lempangela eyathi mayiqhamsela inkunku yaqhamsela kanti qhamsela eqanda lempangela ngoba impangela iyozizwa inkunku impangela mayikhala ngaphandle kodwa inkunku zona azukuza ukuthi impangela yasezulwini akabonga uShembe amen kade sisebuhleni bakhona bebesebuhleni behlile ngabona abanye omama beza kimi bathi manje njengoba nakho umhlangano usuyaphuma akazi ibhasi lenze njani nami kwathi ukuthi ngisiqakekele ngixakwe indlela ehanjwa ngokuthanda kaShembe ngesikhathi sakhe asho ngazi ukuthi manje kuyahamba umhlangano uyetabeni bapha bomama labaphamisa izandla laba babekhona uma umhlangano uphuma obala babekhona baphamisa izandla ababakhona uma umhlangano uphuma ilanga liyoshona ntambama lapho ufika wabona khona ukuthi uShembe uvele ezulwini wathi niyolala lapha niyokhathala khona usho inkosi Yesu ya thandani uShembe bantwana benkosi ningathandi izindaba zenu ningathandi ukuba nina nezindaba eziningi ngoba uShembe unendaba eyodwa ithi kanye insizwa kodwa ngentshumayelweni lena ebishunyayelwa umshumayeli eyasukuma emva kwalelo esishumayela yithi le nsizwa ngeke ngahlala ngenze ucwaningo ngase ngithi uma abantu bakithi njengoba ngikholwa ngingumNazaretha mina abantu bakithi bengazange baye ezulwini ekufeni kwabo noma ngibanikelele kusho ukuthi ayikho lento engiyikholelwayo nami ngiyakholwa nje angazi ukuthi ngikholelani ngoba mhlale phansi ungayisontweni uthi-ke lo mnumzane wathi bayelele ebusuku kade ekhuluma lenkulumo eyedwa enale emcabango uthi wayese evuswa umuntu wathi awubheke ewindini uthi wasebheke iwindi lala ehlala khona uthi wabona ukufa kuza ngewindi ngeke uye ezulwini ungafanga awuthi nithethathu ngezulwini obala bathe bathathu ngezulwini obala bathathu ukufa amen amen hlisani obala bathathu ukufa obala bangakuthanda ukufa uma ningakuthanda ukufa uma nithanda ukufa nithandazelelwani pho ngoba nifuna ukufa nezulwini impendulo le indaba ekaShembe ekabani indaba uthi lelo muntu wabona ukufa kuza ngewindi angithi kusho yena ukuthi kusho ukuthi ayikho into ayikholelwayo kwase kuthiwa nakho ukufa sonke nje abasikholwa la sikholelwa ukufa uthi bekwazi ukufa ngewindi kwaqonda kwathi ndiqokuye kwangena ngaphakathi endlini wawuphusha umbhede wakhe uthi wayelele embhedeni kwaphusha umbhede konke kwaye kwamkhipha ngomnyango wehla uthi wahamba ama-awa cisha u7 ehle yaphansi abazi emakhaya ithuna limbuka kusukela ekuseni kodwa umuntu uzangcwatshwe ngaphila ngathi emveni kwama-awa 7 kumbikwa uthi wehla ama-awa ephikelele phansi uthi wazothi kumbu esibeni wafika bonke abantu bakubo laba bekhuluma ngabo bevele ngamakhanda begwiliza kulesi sima lesi omkhululi wethu thina nzalo kathingana ufikile Simswina Fake
sisiba wayogcina emuva njengoba kulesi simo abantu bafika ngokulandelana kwabo uthi wazibone esemuva amakhanda onke aphambili ewabona la ukuthi laba abafika kuqala uthi akunyakazeki uvele ngekhaya hayi ngenxa yezono kodwa bakubo basesisibili uthi kodwa kwafika umcabango kulesi sizini fanele ulalele kahle-ke la wayesethi hawu mina ngingahlala kanjani kulesi sizini ngoba ngasina phambi kwesihlalo senyanga yezulu ngasina phambi kwesihlalo sothimbu lenkosazana pho ngenza kanjani la uthi wayese kufika umuntu othi bheka ngapha ngasesinceleni sakho uthi ngase ngiyibone indawo lafanele ngiphume khona kulesi sizimo ngiphumele ngaphandle ngalawo amazwi engiwashayo uthi ngathathelela lami jafuka phuma uthi kwaqhamuka omunye lapha owayefuna ukuphuma phambili kunami uthi wathi mayephuma lona qali uthi kwaqhamuka insizwe ezinde esinengane ezingangomzimba wami zafike zambamba zabuya naye zazomthi qhubi lesi sizini uthi kwathi makufanele kuzobanjwa mina uthi kwase kwehla isnow uthi kwathi umuntu ucimeza uthi wacimeza noma kuthandazwa la ekhaya sifundiswa ushembe ukuthi uma uthandaza ubocimeza uguqe ngamadolo uthi kwehla isnow esifana nekhwa sathi uthi ngaba isiduli uthi zabuya lezi insizwa zizobamba mina uthi zafika zathi ziyabamba lesi snow savuthuka zasandimemeza zathi hayi akekho umuntu la kukhona ikhwa lodwa la khona bani kukhona ushembe lo wembathisile ubuNazaretha ushembe lo okwembathisile wena ubuNazaretha asibe ngamaNazaretha-ke bantwana benkosi ngoba lapho siyakhona siyokumbona ushembe uma singamaNazaretha yababona-ke abantu-ke ngikhuluma ngalabo abantu abekhuluma ngabo umshumayelo ukuthi uzele abantu bakini uma abantu bakini bona bengesiwo amaNazaretha ezulwini zohamba nawe uyophoseka esibeni ifana nala uma wena uthanda unqobo noma uthanda ungena ungathanda ubuNazaretha awuzuye phela ezulwini lakwengqobo uzoya ezulwini likaShembe uthe uma uphuma umhlangano ntambama ngo-4 wayibuza ukuthi kwenzakalani uthe mayishumayela ubaba uButhelezi mayenikwa inkonzo le eBhethesda ehomisi wathi mina ngake ngathi ngiyabhinqa wayesethi umfundisi uNtombela we Buthelezi hamba masinyane uyobhinqa musuhamba kancane nami ngahamba ngayobhinqa edokodweni agqoka ijazi lami elimhlophe ngathi ake ngibuke phansi ukuthi kwenzakalani ngoba ngangingazi ukuthi kwenzakalani ngabuza kwabanye abafundisi ngathi kwenzakalani basho yayizwa lethi ibhekhala athi bathi ikhala makwenze njani bathi ikhala makuphuma ithiki bathi yo ayikho into ezokuyizwa hamba uyothatha ijazi ngase ngibhinqile ubhinqe ngahamba ngothatha ijazi lami sengibhinqile kodwa besilandela indaba kaShembe nawe fanele mawuyilandele mawusuphapathisiwe njengoba umNazaretha landela indaba kaShembe solandela indaba zabantu singasindiswa siphulukiswe efene sinazo kodwa ukufa khona mase siyezulwini siyodlula ukufa ngiphe baba izindlebe
uJulayi uvalwa umhlangano ngangise eParliament kukhuluma ilanga limile eParadise libheke endlini yesonto pulpit encane yayikhona yayintengantenga ngaleso sikhathi engafana lamapulpit amanje asakhiwe phela ubaba ilanga sasisakhela izindlu zamarawundi kwakuyizindlu zamarawundi ezinye zihofo khona ifulelwa ngotshani urawundi wawuba novrandi bayazi abadala aphuma ahlala evrandi shaya umoya khona bese beza abantu uma kuvuliwe kuthiwa bayeza abantu uma kungavulwanga abantu bayingozi akabonge shela ithi inkosi khona isigameko esasenzekile ePhakameni ibiza-ke lezi insizwe eziwu-4 ithi yeni nabafana kuphi ukuthi yabona ma uzocabanga ekuboneni kwethu inkosi la sasingazi thina ukuthi liyohamba emhlabeni liyolala phansi uma sizocabanga sibona inyanga yezulu sasingazi ukuthi iyohamba emhlabeni iyolala phansi kodwa khona engikukhumbulayo okwashiwa inkosi ilanga lathi lezi zinto elalizisho ngiyazibona namhlanje uNkulunkulu wangipha mina ukuthi ngibheke ngibuke ngibhekisise kodwa ngihamba kancane ngithi ngihamba kakhulu noma kwenziwa izinto angenzi kakhulu masinya ngihamba nje kancane landela abahambayo sho njalo uTheresa uthi inkosi angazi ungibone kanjani ukuthi ngiphathe inkonzo ngoba noma sihamba endleleni mina ngilemuva angihambi phambili ngempela washo uTheresa wabona bekuthi sabefundisi lapha basihamba sihamba silandela umphongolo wesivumelwano bese kuba khona ifront line ehamba phambili awukwazi ukungena kubantu ongagcotshwanga nabo uhambe nabo uhamba le emuva ngikuthanda ukuhlabelela mina kakhulu mazohlathethwa mbonga noJehova ngokubelungile ngangizizwa mangihlabelela ukuthi ngiphelele mangihlabelela ubongani kodwa ngesikhathi ngumvangeli wawuthi ngiyahlabelela bathe emuva uthanda ukuhlabelela akaye emuva enhlasuthini ngangisuka lakho kuphi emuva enhlasuthini lapho ukujuluka khona kuphela ibala lakho kuphela ukuba uwe usalushembe nomphefumulo wakhe uyabona uma uyenhlakakazo wahamba phansi kuphela ukuba uwe nokwazi kwakho konke bese kusala nje umphefumulo wakho noshembe lapho sake sathi kwakunzima kakhulu kwakunzima masisuka phansi engolweni sizogudla amahlathi mawube wahamba sizogudla amahlathi efokozini leli elimnyama sesiyoqhamuka sifikelele egamini wangena ubaba umfundisi ukunene wafika wangena nje phakathi efokozini elimnyama wathi uma kukhona inyoka sengiyohlangana nawo ngekhaya kwakunzima iy'nyawo zingasavumi sekulukhona ukuhamba ulandela umphongolo loyishilo insizwa sethi bongani uJehova ngokubelungile amaqhawe siwabona lapho ma unenkani noma unenkani engakanani mase kuhanjwa kulandela umphongolo siyafika thina sidlule endlini etitawu usuwile sekusele wena nomphefumulo wakho shembe kodwa ilanga lathi uma umuntu esehambile emhlabeni kuphela amashumi amathathu eminyaka engakafiki ezulwini kodwa bacabanga ukuthi abanye bathi awubani sehambile sengene ezulwini kwakusho inkosi ilanga ngiyakholwa lokho ukuthi ilanga lalishite ekhona unomkhulu owahamba ngo-1975 kodwa ngize ngambona manje esibonakaliso
bayikhali ngimbona kodwa wahamba ngo-1975 wanqotshwa yithi samaNazaretha kwangesiwumNazaretha mathi mangimbala ngasekithi amashumi athathu eminyaka asehambile asephelile wathi bayexoxa umfundisi u-M wathi hawu ugogo lokhu ngahamba ngaze ngimbona ngithi mangaka amashumi eminyaka ahamba emhlabeni kodwa wahamba ngo-1982 ngithi hayi kusho ukuthi isekhona endleleni ziyeza izinsuku lapho sizombona khona ukuthi awunawo akabonga uNkulunkulu wasekuphakame asibe ngamaNazaretha-ke amaNazaretha amahle ngaphezu kwezinto zonke zikhona emhlabeni sithande ubuNazaretha noShembe zambile idluzele kaThixo kanti zihamba uthi mase sisendleleni sesibheke enkatheni sesehla lapha sesikhuphukile engolweni laphana ofike enthuthwaneni sesifika phezulu ngakwangade store ngase ngizwile ukuthi ukhona osokonakelekile ngase ngithola imoto ngase ngingena phakathi ngase ngihamba nje nomhlangano ngahamba nomhlangano akabonga uNkulunkulu wasekuphakame ngathi mangibheka imoto ingedlula sesiwaqoshile amatshe sayibopha inkatha baba umnisi wayibopha inkatha wasiphula utshani bakho wayeluka inkatha yakho wathatha itshe lakho uzolibeka itshe legama lakho lapho uzofika ukhona ezivivaneni ngabona imoto twin cab emhlophe ngathi le moto enesithunzi kangaka esedlulayo yadlula nje kancane le moto ihamba kancane yathuka ngathi ngibheka oyishayelayo ngabona ingalo kodwa le moto ayiyodwa ikhona into kule moto yadlula kanti unyazi lwezulu lugade umhlangano akabonga uNkulunkulu wasekuphakame kanti umhlangano lohamba nawo lufuna ukubona la uzolala khona sehla yabona bafika enkatheni umkhulu umncane unjani umude umfishane uyaphuma emotweni yakho ukhuluke ngamadolo ubeka inkatha yakho ubeka itshe lakho uthandaze zingakadluli zitsha awunyakazi zafika zami imoto lapho kwathula kwathi nje tu asikwazi vele ukwehlela sibeke inkatha yethu nentshe umphongolo ungakadluli wafika nomphongolo uwazi sahlala sazisalala wathi ngabo khona thundefe wezwa isigubhu sefana sithi ku sithi bongane uJehova zeze awazi lento ezayo ukuthi into enjani lo uzwa nje isigubhu sithi umbona ukuthi uShembe uNkulunkulu bafike babeka nawe wena othweleyo izitsha uyehlisa ubeke nawe wena ongathwele uyabeka babeka bazaqeda nami ngangena kanye nabefundisi babeka babeka abafangeni bakhona abajaha ababili hayi bakhona abajaha abanye abafangeni sibena sihamba la hayi position omamavuzo basho bathi position mabathi position buyela emuva uyahambela inini wakho
usuhamba la kungekho online wakho abekho saqeda kodwa ke uyesu baba ngoFebruary amen yangena into yasezulwini eGetsemane yangena isincane ngenkala wabusazi ukuthi hlobani yomuntu akekho umfundisi ongazange bahle inyembezi konke umfundisi isiphethe isihlalo sikayise isimisile ithulile nje tu yangena lapho eGetsemane yafika yapho likababa omkhulu likalele Nkosi inyanga yesu leta wehlela ngezansi belothi ngenkosazana wavula wangena wathandaza waphuma wathandaza wabona ngebheshu lengwe phansi ngexhopho phansi ibheshu livela kancane lithi wasozibuza ukuthi uma sengihambile emhlabeni ngiyokumbona yena umuntu wasezulwini omuhle umuntu wasezulwini omncane ongafani noyise akafananga noyise nekhaya akafananga nobaba omkhulu iyawakhe inyanga yezulu ubaba omkhulu angizange ngibone kodwa awuzange wazi nobaba omkhulu wethu mhlawumbe uThixo wathula wamdedu waba intandane umuntu wasezulwini wena waphuma ngezansi ngalo wajika wazoqhamuka lapha lazophuma khona izithu wasefika laba abathwali bomphongolo sebegaxile babophile ogaxa usidosana ophethe isigubhu samanzi obophe ibhande esinqeni omunye ubophe esifini otembe abashumayeli bakithi wasubona nemboko zabo ubusubheka nemboko zabo olunye luqondile olunye lugobile olunye lunenkintsho awazi ukwenzakalani aseyiguqule insizwa lapho emphongolweni zawuthwala umphongolo wasenza nazo ufumana kanti umuntu wasezulwini usebande nesihlahla esikhulu esingaka wasefika manje lesihlahla wathi wathi umethi yaqhamuka ukhumalo waqhamukela kuyo wasayihola wawuthatha umphongolo wawungena nayo eparadesi wathwaza yonke ihlahla wabona ngathi amaphepha phezulu abuhle ushebe abantwana benkosi kuhle uba umNazaretha yabona esihlabeni esika-208 ngiyasithanda inhliziyo yami yonke esithi kufikile umNazaretha kufika into engafani ezinto ezinekhona emhlabeni bafananisa laba befundisa abafaka othaya abatsha bathi hayi uJesu waseNazaretha hayi incwadi ifundiwe lapha embhalo uJesu basefikile wathiwa uzalelwe eNazaretha akushiwanga ukuthi uNazaretha wathi uzalelwe eNazaretha waseyabhabhadiswa kuze kugcwaliseke ukuthi wathiwa uyoba umNazaretha kodwa akenzanga inkonzo yobuNazaretha uPawuli lapha baseshumayela kulaba abantu ababeboshwa bathi siyamfumana lo muntu eshinga evuso umsindo kubaJuda ewuhlobo lwenhloko yamaNazaretha abantu ababe ngamaNazaretha amen inyanga yezulu yathi mayihlala esihlalweni yathi bonke abantu abahlambuluke ngo-47 njengoba sifika ebuhleni kwathiwa wonke umuntu makahlambuluke ngo-2 wonke umuntu kwathiwa ngisho emakhaya abantu mabahlambuluke zonke izinto ezashiwo inyanga yezulu siyayifunda la eBhayibhelini zonke lezi zinto oy'bonayo zenzeka la eNazaretha zibhaliwe la eBhayibhelini akho nje kaphalwana sahlambuluka sonke emhlabeni u-47 namhlanje sahlambuluka sonke sihlambulukela isihlalo esisibukayo muhle uNkulunkulu wasekuphakame uyabona yathi mayithi lensizwa sezulwini uzophuma umhlangano manje waxaga iziyiso kithi ngeke ngayixoxele indoda ngathi hayi ngasola ukuthi sengidlile ngoba ngangike ngadla ngathi angifuni ukuhamba sengike ngadla ngezwe ngathi ngisindwa isisu ngisindwa ukudla esiswini fanele uhambe ungasakudle lutho uhambo lwasezulwini abantu abalunge kodwa lona engishumayela ngayo ekuqaleni uthi yena wathi ngasi phambi kwesihlalo sothini nkosazana asina phambi kwesihlalo senyanga yezulu ngingalahlwa kanjani nalo unyazi kuhlezi ehlalweni awufunula phela uhambe uyosina phambi kwabo funulani bantwana benkosi thengani imvunulo nini yovunula ngoba kanti
Kodwa ukusina kwakho phambi kwesihlalo kuyabhalwa uthi wasini. Yabona nje bhaliwe ukuthi ngasini phambi kwesihlalo selanga. Sake zalushayela ngifake ikotshi esibomvu 1971 sisise ikotshini ezibomvu no Chief Maphumulo lo wasemaqoqo ngo 68 sasise ePhakameni sifake ikotshi zethu ezibomvu nenkanyezi lento lele boshwa lapha kuthiwa inkanyezi sakhula kusonjalo kuthiwa inkanyezi okuyona ikhona saphinde sayosina emakhomweni amhlophe lapho sasihlala khona ngezitho ezimnyama ikotshi ezimnyama kushawa uzuthi idlazi uzuthi yakushaya manje ekotshini Nkosibusiseni ngizwile amen. Uyesu baba abantu abalunge yes inkosi abantu abalungise imvunulo zabo balungise iminikelo yabo uma abashumayeli bememeza bhalwa nawe uthi abethe mayikhuluma le ndaba lo mnikelo onika omenyezwe tempeleni yiwo umnikelo ofane bona hayi lo unikelela wena ngoba uyozikelela hlupheka uyozibongela usheme awubhalwa lo kodwa lona omenyezwa etempeleni uzomenyezwa ukuthumela ubhaliwe ezulwini ukuthi kuyanikelwa kunikelela into ethile uma ungawukhiphi wena ubhalwa ku-absent. Nkosibusise ukuphamba kwabayimpela unkosana udlala ukude Thixo unamandla onke
Nkosi